Ekipa Bok, pridruži se i ti humanitarnoj i prije svega humanoj akciji Lions Fight Back. U ovom slučaju mijenjamo slogan Go home and go hard. Ljudi, u ovo vrijeme kada trebate ostati kod kuće, Ne zaboravite u ovoj situaciji, ma koliko god teška bila, ostati pozitivni. Tako da bi vas htjela isto potaknuti da iskoristite ovo vrijeme za nekakve pozitivne stvari. Ostanite kod kuće ili u vlastitom dvorištu, ali ostanite aktivni. Hej, i tvoj dom može postati teretana. Bitna je samo volja i kreativnost. Jačimo organizam, širimo optimizam. Uz vježbanje nemojte zaboraviti se zdravo hraniti. To nam je sad najpotrebnije. U ovome smo zajedno, držite se. Budemo primjer drugima, neka ovo bude mali korak za čovjeka, a velik za čovječanstvo. Ostanite doma, plešimo zajedno. U zdravom tijelu zdrav je duh, a zdravlje je naše najveće bogatstvo, stoga brini o njemu. Ali budite oprezni, bez grljenja i bez ljubljenja. To je to, šta reći drugo. Lions fights back. Lions fight back! Lions fight back! Lions fight back. Lions Fight Back.